إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام كسين كانوا إذا كونوا ngadi oda ayanu ngala seruda iga wajini kibrenga mini ngala waji to qur'ana kisiyen kangu kunna kinni minne inda rabbihim ikaman kinni kai an qora ikaman nindini huwa ikaman be to ngani salam waliyuhum ayani be sananga tuhunga iganya kingulli darus salam salam to ngani wani Allah to ngani الله أمام تجوانا السلام وكينا الجنة قريب دار السلام كين دي ولومي دار العزيز دار الجبار دار المنتقم دار الوهاب دار الرزاق دار المؤمن دار المهيمن توصل ويمان يوي ويكمن تكسنا بدا ما عندك يا الجنة أنا كي الجنة واتبي كبري أن كسام بني سكوا من دعنا سو كي يسابوني إلى آخرتي كسينكا تقول الله بيغني كسين تونغانا agara kabe taga neran ke togo mana ngurundino kina arjana yai kome garano an kisi lebun suya an kisi nagasiyen suya an kisi junubun suya an kisi Allah butiyen suya ya sabo dira darussalam Allah ganda kino bismillah wa yawma rasulullah yanginna kotan simma dugo taga honun kapamiya أيوة كتا الله تعالى جميعا يسوسو كمان يا معشر الجن كم قد وتني لعن يا جن جماعة قد استكثرتم أنكم كبون دندي جل أدم رموني فسقندي وقال أولياء كبيرنا جن بطن كانت كم قدنا من الإنس سرندي ربنا يا وكما استمتع بعضهم ويوانون دو دامندي يوانون يعني adamare mun yugonu arab hono surunde kunda dagame kita jinna nun sura magande ngai dangani nyon killu nunga jinna nun gara dagame kita awa ti surungari ya maryam batu wa balagna kebida obre ke mo de Allah mo ko ngene ajalana o kara dingiranga alladhi o kara wagatim be ajalta angara ke nya sade o dangani ngal lagara ko danga obre ke mo de malenki kebida ngakini mani nimsundiga menki قال الله نتي دعنا ملكان نين كما النار يمبينا كنا غسو تاو دعنا أنكم جنانو بينو كدوية كمان كان كاغونا أدو أنا مريم بينو كرينيا كماني خالدين أصل الدومان فيها يمبني إلا ما كان دوقات يمبي الله كنا كانوا أغامبو كم بقتي كم بقتي كانتانو كم مريني يودو منو بايا أندر لوم الله دا أو أن كامني كنا إن ربك يا رسول الله كمانا حكيم يمنين دا نيني آياني أنا توانا غادي بلان بيغا دار السلام كو كسيين كا كيم وسرنا كو بينو واجني القرآن يا بلا هلا كفان غارا كونغو كري مغايري جنة بطان منونتو أن جنة نيكلي أم باجونا أنت الله كلي أن ساوندنا جنة يي كين أن كمانا كاهرا كل jinna ni komenye anta batini taga honya ni anta batini aran sumba na kelle fiyendi angara sere batu angara jinna batu anda yiti kutem batu anda qasom batu anda kiyem batu aswamban sun ka rawne batu honda to mu ma Allah to ayam bayna qurandi
sira sugura jinna ni kamane la ra ko ta Allah nati annaru mathwaakum khalidina fiha aga taw dingrani yimbe nyede aga dumina no khana mandalu Allah ra waqt kebe kumbugo waqtu no be hayki aga raw konni iga opaka yimbe de nan andiga jinta yimini waqti be e kinni bakeya Allah watini inna marji'ahum la ila al-jahim wa tlagarna sagirni jahima de khari ابن عباس وتن إلا ما شاء الله تماكن منيا إلا من شاء الله ما لغا يمي بيقن كينغا ورني بوجو جنة باتين دي أغان تكالا دي وادي جنة باتانو الله وتن خرو جهنم ما غان يمي بي الله غرا كين قانو أغا ورني بوجو أدي أغان تكالا دي ابن عباس كينا فسر كمودي بسم الله وكذلك عدك مغياني نولي بعض الظالمين أو تنوندان ونبيس بيسنين أو يغنما بما كون سابو دنغني إغانيا إغاو كم قولي أو كم غياني كتان غطو كتو كندن يومي كوي الله ولنمونو شيطان ولنمونو الله دنغنونغا بيسنين مي مغوبي إبليس دنغنونغا بيسنين مي كم غدي ina me kutayen sere ina me kutayen dabari ya ga na buru me kutayen ga ina ro kutayen di do me akemo odi aw tuini ki ayade nan dalna gamundi atunundana Allah na ametu na kana warai لكن والله فارن دغا موندي ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما الله يبي من بوندني كوميدي اغو كوم كوتون تو نينا تي امي تو منداناي كم بال الله نبي من بوندي ايل سوكو مندني اواد دغا موندي قدي كما تكونوا يولى عليكم اغو موبدي اكن غنينا كم غنيدي hallanka sire kananga sire hallanka bure kananga bure kendi omu ha ko ni kanan gonda o yimin suro o ganda suro Allah wi jako yan surondi wama min yadin illa yadullahi fawqaha wama zalimun illa sayubla bi zalimi hankanta ma Allah hankanya ga kamundi tunyundana Allah warna an jarabi tamme tunyundana yo qur'an kamma de yo qur'an kamma mo sirmo hankama bure ami hankama buragar ni bakan sire bure ami sire bure warna kanema ngapul kan ngon ngoni suro ke ngona halango yama وقام مسرور انت سرنا بدا بسم الله يا معشر الجن يا جن جماعة ألو سرو جماعة ألم ياتكم رسل الله نتي دنجتي هارون مرانكونا منكم أغاي من يعني الصادق بالإنس هذا مرة من باري كم مرة أغاي كم من قرآن دي أمين قبين أرم كان دي كيو كوني أو حين كوني سبيم ما أرهولني أو دي وتأكلون منهم لحما طريا كبيرنا كين كان تسبيم من أو مرجان كوني تا بكا هم بلدي ومرجان غا بكا هم سبيم من باني يادي كديامين كوني غا أتونو كيادي وكبيري باسي أرم كان من جنام باري نيمي ميقول أنا مرة من باري أي dalen da gelli ada mare minyo yana harenga jinna nungo yoto wonin dabade ona ko kiyedi Allah faran kiye ken woni ki kata jinna ndo sere suya ngage danga na di awa jinna nungo harebe walla kata anami men parenga
adu himina hareni mo kebirenga ido kengo ya konne yana meda kengo sage ne kata jinna kutungana ya konne nyida kebirenga ken khara wona adu wahay mo yang kana malika na worni kata jinna nga ay kemma sabati ay wahay ورنا قرا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم المنذرين التي يا رسول الله برين ودانجدي وقرا جنان جمان نغو يلا كتانا يو قرآن ترنكنا يغا كنيه باني تيمي دا كاكورو أغان ترنكي أنغا تلاق بريب يو قرآن خرانينا إدغا كتي سرونغني غنغو يو كوبيا هايكي kuni harem parunga kuni jinnanum parunga kata jinnanum wa haraunga sabatin kemenga awadin qad qul uhiya ilayya annahu samana ibn al-jinn فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد الله فاري أكو سروندا تيرا وحي نكاتنجي تي جنان جمان يغوري انترنكا iti wada karankanen mu kai hinyeni ayi mu kanan kandana kata hakaran tawo do ku jinna no men kuni kembere nga akuni kinda no wada kinde kinyede jinna kutuma o kedi me ngabe ngono ageda serebe mega kikati yayi meganat bi taklif anga manya anga hiwalli kin Allah fasine kembale kutun su kalem amake katiya himbe ndaro allo anga maro meka hontanga ido suleiman kalle be ga worni ken wurene akella wiya alla di wara kem maranden no gondi nga wure heta katiya islama wo minaro arjanna gawa inda bara inaro yimbe ay amake katiya kemmo ma ken wure he kana ndu honu madungede ay honu yahudiya ngidi nasara ngidi majusi ngidi ho ga wodi allah ken konola jinna no yimbe digan kanay wa allah ken sagani no qur'ana kedi on ken famu kendi ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa allah faren ken jinna no ti oda diga men yugo mugo ayan kam musa halle kinga ko ni kunni yahudiya no aworne diga mu kudi qari kunna tara'iqa qidada o ko killenga be ni de kilen su yugo wodi kullu min alladi ado wajibi na alladi tabana awarni makata kana qisan ni wodi jinna ni wodi allah faare mo keme madina kambalenga o jinna kiwa ko ni gilli ike wono o ande bu mun konni ndo kira me wari ndo ngondi tay ndo kira me wari ndo ngondi tay ndo kira ken wure ken khikata ide ay allah da yimanya iko musre aw tongude to suru likatan kai nin tongude katan tindanga na me wonna kumina ngenda yandro serena ma famdro ti qifarin go qijina nun qari tiki ayay awro tiki bismillah يقصون الله ودني دعاني كبرنا سرندو جنة هارون لا غيد كم بارون جاء آيان قرنا كما إني إيواغا غونغونو كودان جمال لماهم هاي لينكي بدي لا غرا كودين الله كي كوني تكهون جنة دو سري إذا غونغول لينكي تلينكي ورند قالوا سرندو جنة ندي ويمي سيدي ويمي كما هارين كنويدي وغرتهم الحياة الله وتني كبير هارين كنيا غاي كبير منا وكتا الله يموتني غارين تاغو نياني مرسا كنت في غني كما تغني وشهدوا إيمي أي غشيري إيمي دو كما نندي كونغا إنيا دونا دي كافرين إنيا كافرين كبير غسرين أنا كم ما سي غارين تاغو نمرسا دي angullinya mo amaro ando Allah binna anna gure binya mo ankarangenya mo ankatin binya mo koren khibare magasi ho lando Allah binna ngade ke pale maghrur amma sandini anga tikundu Allah ga tikundu Allah khalli anga magenda bare maghrur ndegen teni بسم الله ذلك أتي هارون كيبي هايغا كو الله غرا كوتي إيرانيا
أن لم يكن ربك الله وكينا من ساورا يا رسول الله أنك ممنيا مهلك aga dewon palagine titunyunde de na ni de ben dun konunga imungundin de magari rawundiya kini Allah la danga Allah makko mi halaki de be halaki hina na ni amagara wundi de anagara wundina kiyo tare de gina ganda sera hinyana kundo de antanya na kundo de anda gara wundi wakati kibi aga madungi makebirenga hujan taga maka bismillah ولكل درجات anna tukebirenga awa daraja gabi ya wa gollanu suka humandenda مما gilli honga igara ken golli bone a daraja gabi nyande khairi a daraja gabi nyande bokeni na khairin khiri na bonen khairin to mbale daraja keni khairin kalleni bonen kalle keni darak mo darakat ngaram ganni kemi mo gemi ngana honum pilli gonni kribanen to yo keda nga husur na hubre ngane ane kri husren to atu ndengo nanti awodo kya bade ya sege aw golunda tabana golle sire yanka e kenga golunda bana golle burun tabana inyankanta mi yo me wure jahannaba di awa kebrenga aw mo be gollu kibra gollu ni mani gollu ni nganu ken wure gollu ni nganu tabana gollu ni tabana ar be sundaro arjanna di o gorno arjanna kanu mandi bakameri Allah no gedigami atarajat arjanna de bento koy ngana nye awa ikundanun tabana kini gollu tabana jahannama kan de bento koy ngana ko nandi iyanga katawun tabana kini gollu tabana nandi ho sumbana kenta gare bakade nda gare bakade o tabana bismillah وما ربك ya rasulullah an kama manya بغافل ti togon dane baka honga wala ngo ken gollini ari gaboysu in tabana ngabbe su saran kanjen nan kinanga aw be su kallenti manten kinanga manda suranda na hokka hamma manda suranda na hogwalli kenga de kemballe anda hokka palli kenga abada bismillah وربك ya rasulullah an kamanga العلي aya tigi ni kari en tunganga de akarin demo baka taga hon sumaga idi batiye ذو الرحمة taga hon ngai tagene na iga tagena to mo gobela ma har ko man so wa ke mo godi itaga yendi batiye ma har zarabane ka aharbane ya isuga ndanga na hubre ni me khana anta harbane bakay wal ghaniy kawreni tib alla ni banaka ذو الرحمة aya hinna kamanga إن يشاء kebida akin alla ganda kanu akin be gani ghaniyum wa be gani hinne kamanga na kan de يذهبكم makkan go awa su diga de bakan asu harban ta to ko ويستخلف non duro ngata to ko koy wa yasakhlifu ma ahum qasu gindini an gum balagi halle يشاء kingal lungada na kana ginan akan tar bana surnada andal lungada awa su bakanu wa biran duro ta to ko de andal lungara mo be khana kingo walle birake de aga batendi كما kebirenga ayamu yang kana hibani adi bane hede ango noko annake waranyu kulandi nanti alla kar ndengo bakka andam bati yendi andam kuta yenda harbane yan alla wa wurumo ko ndam made anandu kubane basa batanam bati anda alla nahana kutanam kutaye anda alla tor awaranyu kulandi ngo noko alla rim bakay resisa ana warin batendi bismillah كما awa kama suka kendi adi kemme zalim ko mogombe أنشأكم aran kun tagande njoba seru halle ille seru dibakoya man seru tanan yare kinda ara to man sauda inne mbane aka nyehe awa hintu awe awa hunguma awe angare ho batendi ko wala batendi wanda lunga dan kallon yana sisa kuma ntadi bismillah إنما توعدون لآت innama
إنما himbede توعدون iga waga ni nana kinga لآت liana nyani de ke innama haro innama ko dama ko inna na asana siri inna ke fusan ke innama yadi hasriya يقولون لا محالة إلا بقول تيدي كن الله رب كتاب ورني بانه وما أنتم وأنكم من يقع المعجزين لن تيغوا الله كان ينادي لن تابقوا دعنا كي يقولون كنت ولينهم أي أورني إلا دانتي وأنتني أنا أم بالغانا مكان كو إما دنيا كي أنا كرامو وندي إما دنيا بسم الله قل يا رسول الله متني دغني يا قوم يا انصروا اعملوا كبرن اسون ولي على على حالن مكانتكم كما إني يما ولا من او قول لله حالن كما فسوف قواجب تعلمون من اورن يمنتم تكون له عاقبة الدار كالا غرتي غندن غنيانا كين كماندا اقول لغنو سري اورن كين aga di tumu he kebrenga be sungolli koy mo be ga banganda sa anaya mo ga baka sera kini gongonde ni kewrete Allah ti qur'ana di be sunni qalle yade ay kini gongonde ado Allah ga wotini i'malu ma shi'tum ado kan subhan kimme lu ngara illi kharakenya Allah faran qawni ko day idha lam tastah fasna ma shi'ta anga ma saxmu ko walu anda kenya ko kunu gongonde ni a ko ma ngari limun ngante da gunende a ngari ya kama ho nya ngari sanga andi wara sanga ye la ni wara karamo ko ngirinde yo kama karanga ko sanga andi wara sanga ye wa ala tahdid nda Allah yimbe Qur'ana di kebre nga besuni kallenda bari wal mahimi ngalu wanda kenda bari arako ngawri na gongonde yedi awrne maganya de besu ma yakallenya de kara Allah faran kallenya himbi galu wana maga kenya de himbi gali Allah ranna ken bana dabari ara kenya kanda bismillah إنه adihin awahin janenga لا يفلح الظالمون mundan koni kunda ulalin taunu de ngono ken konna kada besu gandi kallenya aywa la garaka awino sujundi aywa kiten kutumo wonka ngon kon to gililengi andanya andandu to joti junubu nyei na to kahira kuma an saranga be hede bismillah وجعلوا نصيبا adi kafirinun da takin nokunya لله alla dangani مما kondi زرع alla imbe gara kentaka من ken الحرث ko koy ko gilli so honga والأنعام aro taga ho aro kara hullemunga alla imbe ho taga nda suna ya hoyi ken alla kallenga so hondi ken alla kallenga taga hondi kebire alla kalle ken ken yana mani makka ke ko danga yo ken ken mukunga ado miskinunga aywa i bori nun ka hara kalle ngono bori nun kalle kenwo kinni bori nun kirmandanunga mo ke lada nyima alla kalle kenwo kinni miskinunga ado mukunga bori nun kalle ngana kenwo kinni bori nun kirmandanunga kin makam ko golle ni goy bismillah فقالوا inatisa هذا ke لله kini Allah kallenga بزعمهم ihan kaburun ko nyani de wa hada kibani kini لشركائنا ubori nun kallenga فما كان kebire nga yilla nan ku payndi Fama- imbe gandanyi كان لشركائهم ibori nun da فلا har يصل ke gonnen takngene إلى الله. Allah banginga wa وما haqqi كان kenganya Allah dangani فهو kempo yasulu kenni wo wokngene Ila kata shurakaihim. borunga sama ko ngarinya ngo يحكمون do ken kitindi idan ke kiti ke ti kite gemunte ya igandi bu mere kundo
aywa alla kallen borin kallen naro alla kallen ni borin kallen bakadi nga alla kallen naro borin kallen o tafsir ne zati alla hamindagi kello walla da borin ko kinni borin kallen mo kinni goton do agi borin gungu ya goto ko borin kanan ko wota gotiya yangi surun kanundi ago siminam no ko na hangeli gadu no ko ora siga kana ma fa igun kallinda kappa alla kallenga de base alla kallengi ni miskinu nyi ado muku imbakhila on dakenda alla kalle bendari kallendi boto mutunde boto kare ma jogadi ay kharake to gersa alla ni bananye kino ki hewo awa anna gamul hunsu alla ma idalla sarun kanun ke faru nyalli daiman ni bugo sarun kanun na kutumu ko be galliya bismillah وكذلك adi kim ko ban yani ne زين قتل أولادهم زين شركاؤهم كم يعني شركاؤهم إكبل مغو أو بور نقول جنة نقول كم يعني إذا هو جاب سرمغا لكثير سرم بقى بدعاني كله إلا كبانوا أيوة مني هر إيرم منكله جنة نقول سرمغا نيدا سرقة ikamanu benu gawno ikapallem buru ikapallem benu gono jinna nundi aro boro nundi iwa walla nyagen kani na surondi na haram parondi ma anga katani mere men kalli wi walla nyagen kani kila mani bon dagem sere be ga sago jinna ngam anda nyi mere men kine man sago bori nga anda nyi mere men nako akene sakan ka ba يردوهم وكيننا من سبدا وصابر إني هلقي وليلبسوا دينهم وصابر إني دينا نيامي عليهم ويمغا فسرقا كينا باني أمبلا كده دينا نيامي مغا الله بيغا نكم كمانا أبيغا روتاغا أدمار من نونجي أما كيني وندي دي باتي مغو سنتانو أدمار من نونجي أودنا أنا نونجي كاريكين سابدا الله تودا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما غادوا كرده ولا تقتلوا أنفسكم كما غادوا كرده الله كن يكون بسم الله ولو شاء الله أنك من غنى قانون ما فعلوه ما يقول لي دبرني فذرهم يا رسول الله إني دوننا علي غاركه yande Allah ganda golle buren yana golle buren ko mo na jaragi na dukatu na kharlo on ko nda worro yimbendi diga men legaru ngena mani awo saga ne kata haqiqa walau sha Allah ma faalu yani kutanun da Allah kutana na naqide ay alu Allah da ina nya kutana hadi haqiqa zon Allah tuwal ngotin daiman tangana taga honu golle buren pay sharia ndi angi biyon nganga na haydu haqiqa nga angi luzurali kana abate hew wala insha Allah ma fa'al abate he o tokko sharia ke ko hanya wure na golle buri nyana nan do nan dukatu haqiqa ke Allah wa ko do da onatu nga on ta gollin dikinga mutlaqan mo gon subi awan sonde men konni awan pakreni Allah na honsunyana Allah surin kira arin kanda akiti kira kamati ya gunta kunga ara tunundi yani anna Allah ne man to ga ne ma be yan kama anna kan Allah yi dadai yalla an karnya mo gobe anna kan Allah di dadai manan an ne man timandi wa kunni anna anyake mo yadi Allah gani kamane be alo har ho wonda bana kanan gen suwo kutenea na yanti ga intadi nga Allah kutene alunga yimada ina nya ikutananga kanu hilawono
ma honu gara kutwa ay me kunya na kutwa no wani ya kahiruna kunna robanen ma honu ga dunya da ay me kunya na awadunga yemunga kina kungorno kabane yalla ga ndo ka hukuma bismillah فقالوا هذه مكان كنت قرين هذه إناتي كبي هاجي أنعام ونكارا هلمونا وحرث ونسوهن يا حجر كبانتمو لا يطعمها وانت كتمنا نايغا ما كانت يممي يشاء وغرا كانوا كندا يعني بورن خرمان دانو أرو كنتنا كي قوني كن الله قلنا كن بورن قلنا بسربي كنا لونغدا كونه كن كوني كدابان دمبو أرو كسوهن دمبو بزعمهم كسوني هانكا بورن كون نيدي وأنعام وأنعام على كاره اللي متنونها حرم ظهورها أي أن جامون دي إلى كون قرام برامون دي كوي سايبان لكن توتنين أو هو أن توتنين أرو حامين ولا كون دانجي وأنعام كاره اللي مهم غنديني لا يذكرون إن الله توقني عليها كون كم عندي كن قرصني افتراء بورين توقن ينكون كن كم كون كهنا بيمغا كسوني كتوني عليه ناس الله تعالى ngadi kona kagara ibrahima ti allah ti kununga gare khore adi wajibi allah ni baraji bima ti hunga iganya igo ken garan kudu وقالوا ina ti qadi ما ti himbeire في بطون هذه kenga ku kara الأنعام holle mun wonni ina daba jogo saibanu do bahiranu awa kunnu kunta lemme aywa kem paramutenyani ngata kamone addigantengo لذكورنا o yugundangani ومحرم nga haramuntengo على أزواجنا. yagarun kamma وإن يكن nga nungunda lemme ke ndanya ميتة kara ho yaga na jibe mangara nogon seri فهم yugundu yagarunga شركاء suka hundengo فيه. kenciyedi keni yugun jenyei keni yagarin jenyei nga aga mangana nogon ngara ga maganya sarana kara yugundu yagaren suwai gana سيجزيهم Allah ti mi gari baraji وصفهم idan ke magan kutoi na ho digandi na ho haramundi na awa bane nya hodi innahu wallahu ta'ala hakimun gemundinda nan yani عليم to anan yani de ay gara himbe ko nge makan ko nyimi watu ta ga ngatu kuma wannan ba ne ila danu illa dan do Allah tingana me sori ntabaki illa dan kam ken tasrono de Allah ne digandi ndananga ayani haram ndananga lada wo lada aro Allah tinga da me kita kebere ngani me parce que ngani sire ngol lada nyana batiyenga ngani sire aw lada nyana batiyenga ngakenna ni lada ndo Allah tinge mude nga lada ndo Allah tinga magemu kini ogul lada kasenya wonta ke walla kebira ka ira ngorni de Allah ku te ngorni de illa da walla daga na tanna kate sine baga ti honta kenga gare do hanke dallen dadi hare ma ko kitabe noron te ma ko antano ari la daga na miliyo sine baga ado Allah tinga mage mu garen ta ho ga tage garen kam maken su gare ton kan to kunya ita ho ga tage to kam maken su ton kan qaida kaso enta garen yana tumi kaso anta samunta kunya na kande ya in lada sirne lada mbai de an da to lada biga amma to anun tirni anna ya ko ni iga tan da gemme na dallen ganda haya na to na to an godo Allah ide Allah ay kuma na kube ko kai ni dukatu tay iwa kamma kam man mesine na qur'ana nda hosu to ngoni asene hiya
kebra ladan biyene kebra ladan sorno yere sorno yere himbe do Allah tinga gemu anyime aro Allah tinga ma gemu ato ana mu wono yo ikemati Allah ti de idanga na Allah ti kenya bureni angi mati Allah ti Allah tangina to nan tan ta to kendo aw anti Allah ta so ndabana ikemati Allah ti tanga de Allah ti kenya bureni naam angi mati Allah ti Allah tangina to kono parce que kero Allah kallenta gemme angi madu na to kono ando himbe ga Allah ti keni aga sura meni manidi kannon ko tawo aka ko ken koni ko benta koni kannen ko benta koni kannon ko toy Allah hatanden do ayamari yendi de akenta ko bana namu anke sare na ke tono ange nda kenyino naam haru ko ana sare na tono mne haru ko yino allati na kira tan dage mi haru na yino sare na yino i haru sare na yino ngallati ya kulle mudo kun kismar do ku ata ko kunya kara kira ina ide ngella da tono namu weyo ngati kenta kitabendi kena mogotabu nyadi mogotabu ni wani ya subhanallah aganta kitabendi ba fali yakun kitabe adamar mun yana sa nga ho wane mogotabu ni aro kitaben kallenga ta gembe mogotabu kallenga rade aha ho ga anta kitabendi kuma ngi mi kundu ngati anta kitaben dawo mogotabu nyadi aywa aganta kitabin da go mogotabu ni mogotabun kallin do kitabin kallen ta gemme aywa kitabin kallen nya na de an gan islami ko ni anna mogotabu ga kallen to ko mata kon sun ngari kitabin jabo ya ga am mogotabun kalle aro kitabin Allah kitabin kallen ta gemme ke birin am mogotabun kalle ki yang ngalle am ga na Allah kitabin kallen Allah kitabu ge o ko ton islami ko ni ottokin do kenya bate ongara kengara andu tunyangundana kutana mankahiri bismillah قد خسر الذين ati wallahi mun kasara قتلوا أولادهم karindi ire munga سفها aywa qawya ko sabu dangan ora ko sisa nan dan daga ni bulisa aw hari i wonu lemmen kallen sura magana ya gamu kebire ngati sebe ganda ken koniya ati ken koni an kasara de kinne qawya ko kampanga na qawya ko kampanga bawayri ilimin ila nya manya titwa ko ya وحرموا kini woni ما mani yake wakati nga alwadu na lemmen ngarin temburu subhanallah buna basawa kunnu daga ne bukhari de andal lunganda anna arabunu isamun taquntu ha angana mona kentu angor ke sura wuzun lan amutun nawtu ayat tanji kendinga nawtu ayat kamil tanji kendinga qad khasra alladhin kata alla gotin wa ma kanu yahtadun kemu to anna karamani an watunu jajaja igata wakatin da asrul jahiliyat samta on pakati tongu tongu ira to ni me asai angani illa da on pai ni batu um pai ni harmar ma wondiga mo on pai tongu ni me to ko tanan ta ka sirina kirkin amba ganta on ta da samta on pakati anyi me daba be ga wamma Allah gara kina nganne mai anyi me na katen sitandu kanninga na kunjugun nandu liire ndikendi an so hobi Allah gara kina anyi me na katen sitandu kanninga nandu liire ndikendi anyi me remme be Allah gara kina nandu liire ndikendi mati mangara ya harunya bugena to yugundurunga kemi ko yawo kon dimbala ko campagne
bismillah وحرموا وحرموا ما إلهم فرمني رزقهم الله الله غركن تغا جماني ابتراء أسكنا غارين يكتو على الله ناسو الله وقد ضلوا الذي يسمني وما كانوا إيمانيا مهتدين أيوة كان دا يمويا يا سمون الله غندا كوني وكوني أو دي بزعمهم عندا كوني وكوني أو دي افتراء عندا كوني وكوني أو دي بغير علم زعموا أتقين إنهم كنا يدلين تما na ko na yi awa amma sun min tuwaguya bi ghairi ilimin iftira yan na garin kututa ira ho ganta sun min kata Allah tinga kata faren tinga ana ko an gonde bismillah وهو الذي الله يعني كمان أنشأ جنات أتغني ناغنونا معروشات ناغنو ببين غني منين كما وغير أدو معروشات كوبينو بين تيغا هي إيغو ورغني يعني أروس يعني بيرينغا ناغو بيريما أرو ناغو بيرين تاني بيريمان مانيا من غو سيكي إتبه غو سيكي إلا سرين كما anda wucenya ana kitum bugundi kene bire manga orno abire ngure ayru marusha ken himbe go bayni sendi komi jenu ndo juguna nundo mollo nundo aywa aron kiyenu kundi menu digana ken ayru marusha keni kon mo gongo awla gisni qana marush keni himbe go enenu bas surungo biren sinina da aw ninno kamma diga ko bi inabu bo ghayru ma'ruf ken aga yimmi ganta biren sinina himbe yani aw laksi wa amma zana kanda na gon suyi kana ta ga injupa ko nenun tendo ko yitema sunan kan ne nan wodin honne nun te arke be ga sikiti ngenga bismillah والنخل إلى تمرون قا تجا والزرع إلى سوهون تجا إنجوبا مختلفا وهون نون تبانا دي إلى مون تبانا إنجام هون تبانا تمرون نون إنجابي سوهون نون إنجابي نين هون نون إنجابي إن شاء الله ناجوبا ما ينود إكيانا تجا إنجوبا نارتي والزيتون إلى زيتون قا تجا إنجوبا إلى الرومان إنجوبا متشابها وصدرون ننقبا غير وإذا متشابه منتقبا كلوا kebrenga adiga kada aga nyige gilli kure munga إذا أثمر bira kebe aga ndallemu awanna kamundi aga lemu bane anyme ga to Allah wa yiga namu ko anta ho nyana nga ayiga akogo ama kogo amuyo ama muyo muyen kane anyme ga watu anta ho nyana nga wakati be ayiga kulu ken amru ibah adganda anna yiga in awre hedi anna gamundi awa hoga wanna wonde Allah tan hoyga sudi la kempe an so hanna hoyga sudi la ndalu nganda suiga ndalu nganda sukui ndalu nganda su sadaqa awrun ira yiga indi ganda kada bismillah فآتوا حقه agan kinindi ahaqqinga يوم ahata حسابه kota ولا تسرفوا jaga seri kama dagaran karade إنه Allah taala لا يحب anda dagaran المسرفين kara yemmu munda de bina kebi agara jahiliya kallen ko aha ila sohonun tagandi Allah kallen ni kei bodu nun kallen ni kei mo be ganda lungo da kenni kei ila dabanun katandi kem mo di dilla ikiana sukina gai ita gada as karayiga ayi gendi gada ga hata kota kara ahaqin kini kenni mani jakka tagandi tamundi koy o sogo mo ke olma tagandi tamundi tagandi koy hibinu go jingu to na rawure inam musaka nyai anyi mena geren sogo anyi mena pompen sogo anyi mena dépense mbundi pour nan kata an sogo hon minen ni tay ken anda ken dépense sabula alla da hobwan jakanga e bi akinya halle en nisabu ngakana
kamu tummi kilo takriban ma kilo pinya wono sisanan gaba ken balle o mude be ga o maga tahana ken kamu sikki mude so honu benu go maga yede hunce man anda kinye kenga kebirenga kenni ne sabuga ken pakatinga muru tamisu anna mude bane bugay anda kanje banywaranga tamusu anna bane bugay anda kanje kandenye tamusu anna bane bugay kenni ne sabuga ken bane be habaka kenni jakanga nga serebe yimi anda dépense nya na musaka gabe nya pour an so hongo minni mogobe bo ke sabuda ni sabu ko ni mogondi nga ho bakange njakanga tamusu kabundo takande kenan kallenga takandi bani an kin kini Allah fakin halin ni sabu nga gama kinyega an sogo ama kinye kamutu migloya ibra jakanta nga jakantanga sohonu wade ka kungu kapami anda sogen sogo misalnya na suman sogo na nyeni kon sogo anda manganyen sogo an suman da an sogen anda ka humame ago jakambaka kingani kamtu mikloem digande hunde maga kebrenga akamane yiri asukan yiri sogo honya yiri ka ko kalengeni ngo jakam gondi an sogen bolokati anya kamun nagati kiloi an suman kana kati anya kamu hilli kiloi kebira nga jakanga ihilli kama baga nga anyi ni kon kati kebira an sogen kati anya kamu nagati ya an sumanya kamero tangarga ya anyi ni kon kati kenga anya kamu hilli ya bu an so hon so konya baga nga keda an ajakanda bage sogen do sumanya kapame ido nyedi kon ta kapame jakati nyedi ko ngaya kamu hilli ya manganya ngana kati kenga kamu tumi baga kebe nga nyedi ko ndo manganye an kunja kampuni yilli beni ko kapame woto ni yilli yugo ko kapame yilli yaro ko kapame bo ken o ko magayre ko mo wa atu haqqahu yawma hasadihi kebe nga hata kota naam ke umre maniya aganda kini hate yi wakati be yani hina hasade yoma gabi wana hin anda kini hate yi wakati be ona tikenna anda kini tegenci wakati be kebra an soho anda kini tegenci nga wakati be gilli yarenga nay akini boroto nenga wakati be na boroto na gin dabanwa gilli kem pakati jakkan wajibi adi gilli kem pakati jakkan wajibi adi angana himbe kutu na laro dibinga ajate andagi tampille muru yilen kat kota ango jate mutunu kenga tampille do bane tamto hillo angara himbe borto na kini am parunga an nanunda an sugunda an jagunga ajate ntakondi anko asuja kanga asudi daba ngo tendi anyime daba nyeni ata yime ana sogo no agollinte aga na himbe yiga agollinte awo zaringa awo wotoronga akuna annaga mun yilen katu ma ko mana gana konta kendi nga aga tumma wakati yango himbe qoron na kine jaka ngadi aga tumma wakati ango himbe qoron na kine kem pakati jaka ngadi o yigenia orni salliya o koronyo kem pakati ango yilebe bugundi ni anyi lendi so hoker na kine aga tenta hon jaka ngadi nga gollinde aga na himbe yiga jaka takedi wa yeren serena hana kebale akuma la hawindi a wajibi tampille hoyade yo kabay hunji mambon ko anu kuma itire manu be ago baka kundi kunta okuma gaire donc bira ke ba gara ko anga na hobuno ana wa wala batani
agara kulla da ke bono nan di kentano kin alla kallengan himbe kibra kenni kay himbe ga wajib islamin kamma anna nya aganta sorna halle kenni jakanye kibran hogo sere brandi ni sa a wajibi ni kinyedi o kuma da habinda tampille ho ya wutadi me qaida ni hogo sere brandi ni na andu sagondi riba mo kinyedi jaka mo kinyedi kin qaida ni mi me kuma da habinda tampille ya wutadi nan de kunya ni bra honu ma sere wona simma oti sora keni makkan sora nyi o makka ka sal awanna gamundi jaka ma wajibi makka de jaka wajibi islamin kamma o diga halle madina hijran sina sikandi naam to nyini nga aya keni madina aya nyi oti qaida anta kabene madina aya nangari makkan sorandi komi anta kabene makka aya ngana ngari madina sorandi parce que qur'ana ga yanka ay yanka halle kiti sagom ko ngana allah farinda ken ngana konya malika ngoti nada akida ngani na ki aya waradu akida ina ki aya waradu qur'ana kiti mu akiti sagom wo siringeni bida ke ya gara kulla dan ponu buno ke awa kini boru nun kallenga kini oy me kallenga kini annake hamun allah kallenga ko ikamana ko mani di da banu ado sohon kebira jakangari himbe ga koni kebira kenya o tokin kenga ima ko ne debi bane ima ko ne sine bane aketa kega bunu alla timani sohon bindi agar himbe go sohon bindi kenni kay anda kinye hataye wakati be kebira jakangadi ara kinya ko kibira ngona sabo yani ni ndakun tokimi karake tokono karake anya to bal sura ni makan sura ni be keni madina aya ni iga me kitana mo be akarake bugono no ko be na kana tokki kenga angana ko angana yoke bugono ana yoke ata ko ni angana ho bu yoke ni ana ha walladi keni hikima nga kama kenya kibira ngo himmi nan kenya ko ni karakini awati lo kengure ona kurmana kini kinya sawuni anga ma kurmana kini anga na jakan saw na yi darrahe aga na bunanga to kana Allah ta anda yi mianne gabu ne digila hata ko ta anna kini adu kan taw yanga banga de hinga bendi anga na jakan saw na yi darrahe aga na bunanga to kana anda ndu tugo amma ndu tugo so baranga to kana ولا تسرفوا كما دغران قرا نعم حق بيغا كاندا نندان كينكيني جاكانا كينيا كيني دي لما دغران قرا دي بس يغون وي مدينه ثابت بن قيس وتباني اركمو كراغي تمروتيني حتا ارا سوتغاندي ام هربان توي كورندا yang kata orang kara kamu kara kita malu tinggi nah kini Allah sering nengkang kurang kali ini wajib ngade ama wajibi Allah ma wajibi ni anda ken sukini anga kurang kali nang kama wajib bo Quran yang kati jaman jukunye jama mbiyo ko ni besuda nga serega watu idi kurel law kelli kemure sondo be ga wiye rawa ali kemure anga tanga nyana basi kama wajibi ngade anda ken kontu
wala kenya go hoygo sirenni ado kini wajibi ngai dabana de kello ndengo medi o ma mo sirim ke sirenni ado ke wajibi dabana kinya sabuni ko nuda iqallen sukui alla fareni sabatinda kama ko nuri qallen andari nda sukini alla awa tagani ki ando kendiga parce que komun tabana anke nyimera o manga ino ho an korendi haqqe nganga wanga na kenya sisa antarni gemay andi haqqe mundu awa ngana golle ay himbe yuru koren su senengani kebrenga kunyu gon nganya na sukini alla worni alla farenga dangini fadni ho wonta nyime la qur'an o se nan nati jaman jukku wala qaran dangi diwan turni ni ma za yunfiqu an wotni kullu afu himbe na to andan ko rem palle ken nafa jama be suro ke ngure bismillah wa hamulatan alla aw gilli aw asrun taquma assentin dillike wutu daba nun gai miyalan ayani likara wolle mun wolle ke wutu nangada nyugon koru aro tamu wa farshan ado ay wadabal limunga kubenu garanta kata like wutunu ayana kun kana kina gai kulu kebirenga Allah ra kina gai tilike mutuke ange nyimbe tigi keri qoron tanga anda andu wara tambiye de Allah yima dilike mutai ange ta tari qoron tanga yani mendra wutu ara honu kina aya kunta like wutunu daballimu wadma sugundo jago kun suni farsu allati qayige gilli honga alla gara warjakinga ya sayyidi kama abati shaytani killi suram magandunga awanatu shaytaniya konninyani an kundangani akonna kum bangatenni nanti kyo gemme nani alla tanta gemme nanti kenta gemme nani alla taw gemme kenni ibulisa killi suram magandenya kama kembatu de an kunti awati alla gana himbe kare a himbe ta anta keni gana kundi menu kundi ibulisa wahayni an kitabem pay qur'an agar himbe kandata kenda bari akuten zo yana tsembedi na to nana ndu kula haya ibram intengiya o hajun sornote katingiya o hajun sornote bismillah ثمانية أزواج kebrenga o sagene kati ya harsa na hujjal sigindi kama ko me adu honu yigene honda yigene awa honu diganteni honu digante he aywa kebrenga yugo honu yigana honu yagarenta yigana aywa kebrenga da Allah sagene kati ya na suutu na kiniya ina dalle kinoyi bismillah ati nonu segiyani اثنين agara kebe ko sisa awa like wutu ho aro awa daba qoru be like aro hutu kan be like wutu kebe daba asuni kaltenu segiyai anga na ho haramun dari na ho digande adi anda ken bugumina bismillah min ad-da'an ithnayn wa hilloni jagenga ayu gonda yagare ومن المعاذ اثنين hilloni sugonga awa anagamundi ayu gonda yagare jagandige jaga yagare jagampare jaga yagare sugundige aro sugu yagare kenna gatu qul ya rasulullah ngotni dangani himminu gati anagamundi awa ho haramun tenni bireñu goy aw gemme yugo ngana keygana yagare ngana keygana andanya kundo suwayi gana etirni alla karayni yalli yugu ko hilli jagam parendo sugundige حرم alla da kum billahi haramundi wa أمل ثيين ma yagaru ko hillani sugu yagarendo jaga yagare أما ma da ho nya haramundi اشتملت أرهام sugu الأنثيين yagarendo jaga yagare illen kanga ligi عليه himbe kamma wasa wo ganga konno andi no ngara yugondo yagaren sumbana wato ken ko nga ko ni gana sar na lidno ade bane yugu nyana yigana wala yagaru nyana yigana wala bornu nyana yigana
ngani no ngara kendo sumbana di kinni amma shtamalati ali alhamdulillah sayyid bismillah نبئوني kebrenga qarin qibari بعلم tim awti tuwagunga de إن tuwagunya كنتم agandani صادقين ane tundu ya kana tuwagun kinda atwagu alla ti kundu afaren ti kundu adallen ni kei aw ke kitabe de nabbi'uni bi ilmin ga ho ganda sembene kata dalleya kini gare kini na kutwai bismillah ومن الليل اثنين kebirenga kinna to bane nyire dalle makti at kebirenga hilloka alla da ken taga nyugo mendi ومن البقر na اثنين kahana hillo nyugo sangi aro nyugo nyagare na ngumbo aro na yagare قل an wodi ni dangani الذكرين yalli o nyugo sangi ndo na ngumbo pilliyani wa harama alla gara kum paramundi أم الأنثيين ma nagamni nyugo nyagare ndo na yagare ara kunya haramundi أما mahonyan parami اشتملت na على yagaren do an gamni nyugo nyugo awa ar nyugo nyagaren no awille ngangara kenka huma me أم كنتم ma an kunye شهداء shedanga إذ bira kebe وصاكم alla الله gara wasi بهذا tikiya kebringa khara hayde bani ati qarin ke bari ti tuwaguya bani ati kebringa an gamni an kunyi me a nyan kunjo ndi ba alla ga wutini an takkew nyana kundi kew nyana kundo mogo be do alla faran kalle kan tabana an kunyi me nya qorendi no wa maga garana kebringa ke segu hana yire na to bani mbuno na to bani mbuno himbe gollen kandi aga nda yire wangena kundo gen kana buno salama gonni daba ngani no ngara aga nani aknya kurusinde ataga yin sutime awa kurusine awa yigana o nda ar nyon killiqa yugo ngai yigana ya gare ngai yigana aw gemana yang na kada nga taga yin matime anta yigene mar nyon ki mari anta yigene ngana daba yare nungun dinya kursi lemme be ga buga nogondi an kinyai na nyon ki ngadi ataga yin timme ho nta kuma atwa yin sarne bane kebrenga anga na kata kursin na nya makara anwa kursin a ce mu yigene nka anga ni kinyai arani lemme ke kara anda ni ataga yin su timme ho ndai an wani ga kene ma no ma ganna ya kara anta gemana ya ngabu nasri nga gina tagenga tim atage mati mega atage mati me anda nya kara ma no ngondi angara man kurus dura manchi nyuwan ya no ngana ware kendi kite anga kurus ga na ni aw man no ngondi ken kare kite daga yan goni ka timme anya kurus ndem palyawa manyi mana no ngarawa manga da kurusya anga maki kutana gan kurus kenda yigin nga agama kurusara no ya wara taga yema timme ken serni bane nganda kurusya na nya wi ma no gondi ataga yema timme kebrenga anda nya kara kenni manche yigo karandi yugo nga yigana yagaren ta yigana yagaren nga yigana yugo ta yigana na yakundu ay Allah ga ho yugene islami maga islami yugo ndo islami yagaren sumbana di limi ndo karsen sumbana di komendo horen sumbana di ande islami yagoni aga di himbe nda yigena ga yugo ta yigana yagaren ta yigana leminen ta yigana karsen ta yigana islami komenda yigana horen ta yigana Islam wa ngandi kiten ko awdo islamin suwai bire nyugo nga anati awa keni ya garon duran kallenga ko misal le kiten ana ro jindi inta sallini inta tukana inta sumuni wa tukana warandum mo wonum do haddin dum mananu ara komun kallen ka duran ko kendi gollu yugo wade kuma wajibi yugo
lebne kama ima wajibi yagare kama ima wajibi kome kama ara hum kana duranko agama ho duranko o so ambana kendi بسم الله هذه فمن أظلم يمي سوما يا أغانتو يموندينتا ممن دينا يمينا افترى أغاري غدو على الله ناسا والله ليضل ودا إلى الناس سرون سمني بغير علم تتواغون تنين إن الله تعالى لا يهدي أن القوم تكونوا كندن الظالمين يكون تيموندان وري الله كنا جنوب كوكو الله ورني من تيموندان جنوب نيانا أنكم من أندوا تور ولا سرين كانوا كورد سرين تتنيا مندينتا دينا سربي aga garen kutun na sawallai akuma surun samundi atken mani bi ghairi ilim to aguntan ayran kambion khirni sire sukama ango sehne tanyon gillunga aw khirni toana sukama ango surun Allah bitenya di ni bu kanda indi بسم الله قل يا رسول الله مدني دغني لا أجد محرما يقون انت ايوا حرام دانا نيني فيما ودي أوهي كده كم فارناو قتينا على طاعم لانتيكو حرام ني يغانا كما يطعمه وا يغانا نندا كينغالي دي نندي اوا حرامي هوني غونو او حرام ني يغانا كما نجي قرآن كدي اي نندا كينينا دي إلا أن يكون ماغانتا أيها هم نيا ميتة جيبانا أو دما كين غادي توم مايا قرآن دي ما يجا هونيا هورينا مسفوحا وريغا بيغا بورو كترا كينا كين أنا أو وحي كده توم مايا ما نيا جيم باري تشينا كين أو وحي كده توم مايا فإنه كبرنا أيوا جيم باري رجس سوبينيني أشي أو فسقا والمغان نا يجا أو نينا دينام باكينا أهل aywa kebrenga kenni kankai andani wa sonko لغير Allah الله tanadanga himbiya krosintenga har kinga ne sugo nyei har jaganya gandai wa kebrenga ken kana yigaye wa kenta gemme odanga kita kahirinya ni akrosi boringa mi borinda kebrenga anta gemme na kinika amma kitabi yunga ndai akrosintiar Isa ko ada Allah ko mada maryama ko ada Allah ko mada kurwan ko ada Allah ko aw gemme wona kinjiga Allah to na kinjiga andabu gan kahirin kalito kalde aho kurusinte angada Allah tanako andage mona iga amma islamin qonna Allah tanako kurusindiranga anyi me na anyi me mundu hina ci ke woni hew islam gon to ngiri bakani me teniga tegini angara ho nya duna da subono kebirenga atin genta hotana walli qur'ana di ti Allah ti kunnunga wahayi kedi ti aw haramin yigane maganta ko jiban nyani abuguro kutura ken nya horeni gijim parenci nyani makahirin po kurusinte i boringa mi borinda nibe bismillah faman ati kenyi me di tawota yawa yemme be aga masuru himbe halli ahatagi kata ko kondo yiga yenga amasuru halle minga yiga jibanye makursindi horenye magidim palechenye makahirin po kursindenye i boringa am patagi yiga yenga dulle sabura
غير باغ ناني فسقي ما وراك من كان ولا عاد ناني يا دانته يا دينغرا وراك كان فإن ربك كل ما نحتاج نكتاي أفسقي ينصابوه أيا دين صابوه كم بلي كداي كم بغادي كبير يا رسول الله أنكما غفور كفرانا نكين كماندا أغندا همبيغا أهين يغا أرا ديغانديادا أما تدل نانكاري الله ما تدل نانكاري ناتو بيمبرشي ngangure ناتو جيبا ngangure ناتو كروسين دي هوري ngangure أما تدل نانكاري ناتو موتاغي بيدا سو كاهري إيغو هو كالينا سو كاهرين كاليا مو سنتاي كبيرنا يا ديا غما كينيانا فسري ما كينيانا ay dulli na ma ngar na tono de o ma la winda diga nan nan no on pagadi annan sila handari Allah ni hinna nan mo kebringa kini qur'anan qallinga na kuna wulangala ari koda tahana ni koda tahilla na sauka hirnun kallen kamma Allah fara kida ti anke ngoni yagenda hotanai aganta yigene qur'an ri maganta ku ko kebrenga Allah farin yani awa qur'an ya kunna nan muda kibra ken kada hoygon koni wa mazhagumu dan me kita kini to di gema da habindi ko yana kunde ko ni gema da habindi ko yana kundu o kebele nga annaki amudi aywa tum worni Allah farendi ga amudi jarengo himbe ni jarenya ni anwani ni soy kambu kuntiya ikambe ngo jobine kambu hilli ya o gilo no dina kambu kutu ande kingari howo ya ana cinya yigan anta sokiga kibran kum anya jarinde ngawo anya jabage ngawo anya lagure ngawo anya ngala ngawo anya kurusa ngawo anya musine ngawo ko ke honda be kusuya ado golobengo himbini kampi honu kadi anwani ni someke Allah o tlana somene tana wara kamundi aw ciyembo ono tay isigi ko wara kenali aw ciyembo ono tay anga hingari kampi ho suyi ihili suga way anwani ni kenko ciya yigana ida sa ko kebire nga kun awa kunci yiga nu be hage awa adda bamma ado wanne kamun ayyili ma komi gopundo jambanundo qawundo hakada shafi'i madhhabindi ku qasu haramteni kullu zinab wa kullu zi makhlab min at-tuyur akim madhhabindi ku su haramteni hadis jugono ara kunyawtu amma yamma aba ogu madhhabini malik madhhabi radiyallahu anhu kampi honsu woyigini kampi honsu ko honday anda bugu fasailu li watwat choncho mambonu wala krehune mambonu ku anda bugu kumba ni ani ogu madhhabindi kunni makruh kibale kambi ma honsu a hunce yiganaw aw ciye yiganaw ogu madhhabina so yigene maganta krehune mambonu parce que I gabeni hono no gre khasendi hono worno kompi khasundi hono tawnu tigilun kama asu taga mo wonna bana mi fasila bani ngeni ogu madhhabina keni makruh parce que yili la samante yili kama konte kampi ho nyani adina ina meeni kampi mbani adi kem balangana hay anna ho nyaten sawranya wallahi kambe ngara kendi taro ngai asarena ko mbomay no kuma habini kenni makruh kembali kampi honsu o yigene o kenna bunu awa kebe gani ho nyatun suqay o kuma kunni makruh nyai tahramini ajarin dewo ajabange o alla gabure o hakuru sawo an ala ho go ceji ngana kunni ndo kuma habindi harame he asun makruh ni
ma ganta kan wulle be go ma kandi ado sanun kune be go gunnendi ari none o kuma da hamne diga mu hilli wadi honuti akkonin tenni wullen ciye ado sanun kunendi none honuti ahram tenni wulle ciye ado sanun kunendi none kuma diga mu hilli ya wadi o kuma da bindi be shabi madhabindi ko su haram tenni kampiyo sugo ciye nyana a haram tenni munye mampu sugo ciye nyana a su haram tenni me o kuma madhabindi kampiyo su yiga yemo digene choncho mampu mbane na makruhuma wa jare mampu hogo ciye nyana ga asuni makruhunye a haram maganda wulle diga mu hillo kenni ado sanupuni masi hare negam ne bagale o kuma da habin digam bangante ke su haram tenni anda gimani ga shafi'a madhhabi si ciye ni ga mo digana nga bagalen taygine haren taygine ashran ngadi ho wonta yigene akatim paramteni anya kam terem paramteni atanjim paramteni adi ho wonta yigene andike ho haranga nda kurusi nden ta digani a honu wono bo keni ginde ago berne sobe ka anda berne sobe ga kibila akatin godi kem paramteni a himbe gani abawlinga ado an gamun atanjinga kibila kenta somini komi hare komi si komi bagale anyi miani brandini sokenga ado abu sintanya na sobe na gamuni kemo ko akatin paramteni himbe go yigene ga akatin digandenni anyam tere ngana senneni maganda ande brene sobenga kene anyam tere mo sobini abawlu mo sobini ga akatin mo to halala woni nan go wono an kuna brandi a brene sobenye anyime wato aw berne himbe ayige ntageme abirne jiba ciye abirne jiba hatunye aga birne himbe ni awa abirne e nyaga min terunye wi dawarne ni jurumeri na sapella na hollar na kine pasda anda ciye ni gem baram ni anda katim baram ni me kenna anya gam terem barami atanjim barami siri mo ke modi anga birne bira hobe anta gemmi anyigi yiga hoy ay gem baram deni anta ciye baram ni anta gidem baram ni nga ke selinge quran sobinten ane brine husrenga ke brenga harako asenen bismillah وحرمنا كل الله جوgo haram وحرمنا o haramundi على الذين yemmun kamma mamu هادوا iga yahudiya gan kawunni كل ذي ظفر awa seginyen dunken suya wala gem haramundi yahudiya gan kamma seginyen mansu kenni mani ya nyogo me ado hirige parce que itanu kuna komi e doromu hillaga way doromu ko hilli no ne huygo wa ko segenye anta ko krobinche awan doromu ko hillo me naga muka hala nyugo yido me naga nyugo me ko kundunga hirige ko kundunga inta kunja tene
ki korobin jendun gonu wonni kunda ti segenye ma wala segenye ke do aramare men segenye asun qaba bismillah ومن البقر وحرمنا عليهم وحرام يهوديان كما من البقر قل نانا والغنم ادو قل تمسنا شرمهما ناندو تمسي اكتو ينفارنا ولكن حرام دي كما يهوديان القران كي يغا كنودا كما حرام اسلامي ngade ay ñogomem param yahudiyan hirigem paramay nando tamisen awa kato yin para be gawi kama awa dabanga nasro anga da no gon karamo ni kato yin sawo nga kusige kama ki kato ke haram yahudiyan kama illa ma kan ta kato yin be حملة زور ay wanna gam ni awa nando tamise awa e qoronga da ke mutu ke ma haram dabanga nasro on wani ni awa na gam de kodo ke har limu kun ko awa ke so yana kato ay kontaro kenga konta kenga ke mahram yahudiya nga awil hawaya man gullemu nganda kato biye wutu awa kato biye ga mallin gullemu ngada banga nasro ke mahramiya أو ما aru kato mahramiya ke اختلط biye ga nyami to بعظم qotunga dawanga nasro ngo bakka kato en ka manu konsu ay ke mahramiya ذلك imbi haramiya bane ni kato en para be go saka tamisendo nan kusen kam mahkem bane am paramiya ذلك anti ke haram na yahudiya nga جزيناهم ori tugata ya ida fisira on wanya ora da ora karna nangi maida sorandi ida kunyanya alla gara ko haram ndiya وإنا ogo tunganga لصادقون ogo tungdonga de ogo nda khibaren ko akene tunga de kebran haram na go be gonu kunu kwai arke muslim da kenta di islami ho ga qorosi na yayi ge ndiganda kebrenga aw gemanna akato inda ben suiga aw gemanna nyugo minyiga aw gemanna ne gamuni ana hirige nyiga wanda len ka hana tagemari akan kalle agunnen kalle ba qadru mundo menaga ala halake qaro menaga ki ga harami yahudiyan بسم الله فإن كذبوك الله وتني معيدني فبما نقضهم ميثاقا وكفر آيات الله ما قلنا فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات وحل لهم أني قاعد دقيقة دي غاي في سريندي بنيندي أنني مكلندو الله دي حرام دي كم يا رسول الله أنا كيدين دانغاران كتو فقل أموتني دانغني ربكم كما ذو رحمة inna qoren tun kanyani وسعة ay ne nyurbante ni de kinya sabuni ngenda ko agandin kuta anta ko sagare gare ولا يرد bagana to بعضه honda alla awa alla yangan kati qoten sagandini de عن القوم bakka yemunga ngani المجرمين junugu yemunga de anda sigi kota be sagandanta de ay ne nyurbante ni kem palle nginda ko ti alla ta gana nyaganda barabani awagari gana mi qaratu ko ni anda sigi daga ko tabe honta sagandinde ni angana alla hinengi gi mogo atuqa nandi janga ngaten tun kanyande dayman ko mi annan ngare kudo mena عند الرب ذو رحمة واسعة كن نقص قوران ينقلندي الرب لا يرد باسو كمين قانتاتو وقت بي أو هم بيانا أهنا تاينا أهنا تاسكا أهنا تانغتا دائما أنك تكمن الله سقونا كانوا دي بسم الله
سيقول الذين نواجب يموتني أشركوا كونغا إلا كهي لو شاء الله الله كنا قانون ما وكما أشركنا يانا إلا كباني ولا آباؤنا وهاون ما يانا إلا كباني ولا حرمنا الله كنا قانون وما حرام ديني من شيء اللي حرامنا وحسويا كل كذلك أندا ودوغا إلا كهي ودو هابانو ودو كو حرام دي أنياتي الله قانون ينين كمبران كمروني الله دمودا تين بسم الله الله تكيمو غياني كذب الذين يمغا غارانغودو أو يكون غاني إهاروا كيمو غندام بدي كي ديغامباني دي كانانغوندا كيمي يكوني إهاروا حتى ذاقوا ما إماغري كندو ما إيغا تميني بعثنا أبو يانغان قطع يقوتنغا قل يا رسول الله موتني دغاني هل من علم يلي تواغو إنكم أم كنين ديني نانتي كبرنغا الله دوغنتنغا غدا تكي فتخرجوه كبريا قرا خصا غدا كن تواغو كوني ودغاني إن كن تتبعون تواغو تانو aha Allah da kanuwa oga nyei akeni tumi nga Allah dungi o dadat Allah dungi o kuda tike ay kimbi tumi in tattabi'una anta o batun kiri يظن ma ganta na gigi bane وإن an أنتم kummanya لا ma ganta تخافون ga garana bane Allah subhanahu wa ta'ala ndungi kumenda tike arinda kanu kumenda nyake ay untabana Allah don dabara Allah Allah dabara kudu Allah dabara Allah subhanahu wa ta'ala ada akalu komen na nyakundu kini duram wasu akin konoda ikana kanunu kahirin wena kahirin yana komen kanunu ya awlunguni da anya kahirin awlunguni da anya fasikin awlunguni da anya batana awlunguni da anya kutana ken wurini komen koni har ba nan damma an ga jimu sababa nga ike tiga giri kyadi an ga jimu ken tanaka hanai kebirenga ikyana ken sahando rendi on yana kunni nga dunga endo butuye wala ken hotanai ndaran ken dorendi nandanga golle be nyana ken mbutundina parce que maga nyanga yana maga yiga ngaya maga kona ngakoni ndanya kundu ngi ka ken talinda parce que kabe go no hadurunda to ko de ndaran ga dorendi himbe gen dunga ndini anda ken tabar maga nyanda to maga ko nda ko ni maga yiga ntai ga anyu ga koyde Allah nan kana ga kundu nga kebira ka am bay golle be nyana kenya lida idunga ngenda tiki diga men mi kon mo المشيئة أدو الرضا كن موبالو نوا اللغة دا أنا نيكي كني وسري سو كني هبريو اللغة الله دا أنا نيكي نقول نهلوي اللغة دا أنا نقول سرنيا أنا كني أنكن قول سركي كبرنا لين دوان دا تكينا نتابوسنا nguranga na Kenya allunga da na ke kamanin ya kahiri ya ranye la kahiri a ngi butundi ni de ngo butuna nge ngura na kahiri a ngolle nya o ki difference o ko mundo ikamanda o kutu o gallunga ke birenga kinya landa tani mbi ga sunanda kana kena sunanda ni ba ke ay meti odi ikenta bana ho hodi laysa kamsli shay ke compliqué mo kahirin bakar la bire ni gonu ngai to ke digami wutu an ke ni meti himme alu Allah da kenya nyana an ke ni meti Allah yana khonsuna o ke benga aro kunya kahiriya an ke ni me hakirlan ni kende Allah na kenya ke an ke himme alu Allah da kenya nyana ke benga ke alu da ke an ke dira kamo himme alu Allah da kuma kenya ma sai atakundu دين فرق بين الرضا والمشيئة
anganda osunya komunga asum bana me komundo Allah ntaba onta magankuto onta harbane onta bana ke kotanga Allah ti iworna ko kira nya makon hina aworni katta kan na hali sorandi kin kotanga ni gaba kunni wa qala alladhina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay ara ko da yire nan ti worna ko ima ko hina igra ko ni kota be arayan ka koda iti kundo alenge akinda ni Allah farenda tu nanti iworna ko ni mambo وإنما قالوه إظهارا لكونهم على الحق ila kuni mun zawura wa mun na bangan dia ta ko to ngama لا اعتذارا من ارتكاب هذه القبائل ha لا اعتذارا من ارتكاب هذه القبائل imanya anna ke amundi o kuna golli bure benya luzura kini imanya ken zawura de awru ne to ngama ila ken zawura مدعين أن المشاهد لله parce que kun pakalani maniya anna ke amundi Allah da kanu ado Allah dungante motai iswambana فلا يشاء إلا ما يرضاه basanta ho kanunu ma himbe ago dungene kinga وقد يقال كفر من الشيعة فهو راجع kebre ngai gun kafira undi habanu kafira go Allah na kanu ko Allah farin mi gara ko mo be kebre Allah dungante motai نعذب على angin qawtin kam Muhammadu Allah wurno gu yanga kata hoyi Allah yimira la muru adungetai وحفظ كل الشبه kebre nga kini wayi aw nyamin sere ha khariya ay unta bana awa arabu ka awa Allah ma kutundi anna gamundi ara kanu ara dungetai inta bana aw hoburen kanunu komenda nganya nan ka Allah ma dungi hobure ويشاء الحسن aw hosuren kanunu komenda nganya na anda nya ho dungetai كل شيء ko sure hobure Allah na su kon ma ta shauna illa insha Allah bismillah قل mambu قل ya rasulullah yang nanti فلله الحجة dia aw hujjangu Allah ya dangani البالغة kingani hujja kem pangkinyan tinga inna Allah ya da فلو شاء Allah ga dakanu لهداكم anya gasu kandana أجمعين agasu ngalla ma be su kande kanu de o su takane de bismillah قل ya rasulullah yang nanti هلم شهداءكم kebra qarita ga shedanu ngare qarita ga shedanu الذين shedanu benu kunga o shedene أن الله nanti Allah taala حرم هذا ada ke haramun di agar himbinu haramun na Allah mako فإن inda شهدوا shede ولا ya تشهد rasulullah ma shede معهم. kabiya de ولا ma تتبع bati أهواء yemun الذين jonkilunga كذبوا igara garen kudu بآياتنا والذين yemmu benu لا kunganta يؤمنون tungundini بالآخرة ila ngara kodanga وهم ku yemmu يعدلون yo boru nu nyurondini ti بربهم kamanga go yo boru nu awan nyaw ke digandini wo ke haram dini la halal na wondo haram na wonna Allah ya maga ahilla kapana maga muhallu ngono muharram ngono ke be gaiti Allah angara kome nya nan tikinya hon digandini himbe ga harami aw haramin kahana aw digantem paramundini aw junubunya hana kebirenga kensu anda wara Allah plus ngamanna wala serenkane amma sawlare lakina wallan kane Allah subhanahu wa ta'ala daiman wala faran killiya Allah ganda kebe karata ana hiya dabari Allah ganda kebe kara ana hiya dabari har jama'a na sori aya gabe awa konni koy o hay himbe siza ko dan kun shedanga manna ga dallinga inta kornirin de sheda goy aro dalle Allah konni kem paaje kom sagara kon mo be hari do shedanga ndari ma sakai Allah gar himbi kanda tam to ko kinya kama o diga men jonko ni ko Allah fare ga muradu awro yumatun ni an piyohi age munuti Allah di farentinga an pinsu ade on diga ko ro kenga maggimu har ginde be su gawanya na aga li be su da ayana to
فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا بيسو تقول لنا الله تابننا بنيني بيسو أنت بنيني الله تقول لنا أقول لنا بسم الله قل يا رسول الله أنك نندي دعني تعالوا خاري كندو مني أتل ما nan kusa ga karahonga Allah gara kem paramunni Alaikum. aga kama ara ko digampanandi ha nan dingenta honyini uyanka hondi wahindi aga haramni ga hukam maganta adi jate wakeda aga tiki haram denni haramar ma undi ki haram de go gemme kenta gemme karinna ken ga hana haramani Allah ma mun goy ara sukoda agar himbe ko ni haram tenka karina ka gada odo me naga karina ka gada odo Allah naga karina ka gada anda ni me naga karina ka gada ahadin ku be ko ngi ayanu hilyan hinu tamiyani karago aw ken konni kamaganya karago aw ken konni karanya kamaganya ara ken pula koni hina basa na sogore buren nge mo maga senu kinyan koto dina na han futu yega ho buren na maga senu kinya koto ni hina kinga masenu bane kebida onda giro siranga wati bi asorno ken suni hikima nye angane honyana na hango kenin torango keni an toran pologi muhina mga din na hango kerin na ken polonya de angana kenya tora ki gandare yanyi no basu bondi ini hili gandare kewan torno kewan na hana toran pologi muhina oy mewtini mani watte na gemu kenyan koto watte njarande ga sare ngana soro mo ma siga nanga to hina nginga na woto sare ngema ma woto hina Qur'an wo sehno dan mo be asuna serenga lakiliya kita angana hay agaro kabahimbe ya مأمور بإشمال مطلقا ma alla ga to maga himbe nunya aw gorni ko da karago ke mogon sudi maganya mogon sudi maganya والمعمول به nga gotni ona himbe nya karago ke ken wureni an se ko nyaadi ما نهيتكم عنه adi kan ngande wiyan kan bangade kenya an garaw mo be ma kenya ken gon to no de na sabu Allah sallallahu alaihi wasallam ngi ganda ga hata himbe khalato ken ngade ما عرفتكم به kebe nganda ta gana himbe nya karaga se ko nya kendi wa kiya sabuni ya mariyen suni an se bonye hatan den suni Allah to na suya kebe nga aywa ara wonu go wara ido me naga koy saranan pilli awana kum sagonya ni duare magu mandi sabura basan na ga mundi saranan binan ko to Allah maga wajibu qorun ni wani Allah bayana kum palle وهذه الأصل لا تخفى ko tammu be hay ko nanda ke ay be sumbana kedi kiyunta banaw jamanun tabanaw waqatun tabanaw keni tahana e ke dilengiyo ay to hede Allah har ne ke tammu be kanda hari andi binyum binu ga dangi ke faru binu ga dangi gilli tahana ke tammu kon tenga suda قال ابن عباس هذه الآية محكمة ibn abbas wa ko ni tafsirin di ko ayanu be hayge asugollinya bani maburun qadi على بني kitabe suga yanka Allah ta'ala maga ku ayanu tammi awa ku hinu tammi wadi aho maburun ke ihrami be sukama ku ya tonni Allah gara kitabe benu yankande illa silini ku hinu tammi ay من عمل بهن sere suga golliti ku hinu tammi yangorno arjanna دخل sere be ganda ku hinu tammi to ngorno yimbendi ummul kitab ku hinu tammi bi Allah herna ko nisna sere na wari yonkolangure gilli sira unga jobe dunadi na la wara lenki akonte mu Allah maka honu mo yillini yo kuppe na chere o yillini khara kenya kama kenya wakati mo qasono me kutam mi goni kuyi mo goni bra serena kutrin kam mo gosri ni fam mo gosri golle biya ga kanda an anda kutam miya
angorno arjanna angani tono angorno yimbindi kullu tammi bane kanga di shartin tahoy shartin mo ngade komi arjanna loyen shartin ku tammi yenga komi siga na ku tammi angorno arjanna wina basati kunu bismillah qarinahum qara aka mahimbi ga harami alla ga tukunnuga ألا تشركوا شيئا hana tukuyani kama ho hillakahu ja Allah ta'ala harbani ma huwa ka Allah hodi abani ani jatindi abani ani tonundi abani ani gullundi abani ani mankutundi ma ho tana waran sonu mendi nanti keni Allah abani konsudi keni sibase mahina ke ga nasro ke bira kutuku wanna hana duna di wanna hana lagara me ke gama suro serem maga an anda kabu kutegenya duna kondi an wan hangitana an birne khairi di ngalla gara jahana wande sibase manni khalasinya alla da hilla kabengaro hindi bane asubono rasan lagra harbantan ke sabra ara jobba ke ngayo anta sorno himbe halle kabu genda sorno himbe halle kenya ni maga hilla kai kendi ango tammu ken hangitana duna lagara kana ngagitana bismillah وإحسانا ati qasrundi surundinde ya saranum bil qay nasaranum bil ya maryam batu ni duare mago kenni hillandinga ولا تقتلوا adi amma karindiga أولادكم agari munga na limmin buru min imlaqin awan gamundi korin kannen sabuda kama kinya de نحن o tunganga نرزقكم o kwana ngungar jagana إياهم ado limmu ko kwana wani hana warjagana kebrenga kini hillandinga aha hilla kapetono allemu maga ikaride ma ikaride mani sabura korin kannen sabura imula kunyana ram kannandi al iflas wal ifsad bono ninde mo killay korin mo killay ngayire awdo korin ama kin dabari man sabura o kwana an kun warjagana an ku mando habe wana limu ku warjagana kini a illan o ta gamma ya man sabura korin kan nan sabura an kin ayana warjagan tan kin makaw ngana an kin mi warjagana an kin limpabe limma ngana ngarjagana yere ati min imlaqin awrna kuni sura bane ni ti khashiyata imlaqin korin kan nan sabuda yere min na girndi koringa o yere kalle ngure ni korin yinga bati o korin yinga bati kebrenga lemu na gabo kebrenga korin dere ngabe koni kebrenga na gamu ni konni ken golle geta kebe anna here dabari mo gabe lemme nganta gabono basa korin nga bati ay maka kenya anke nyimme ado am pay lemme be bakanga aga so borja kana Allah maka isra'u qalle bo kenni khashiyata ke ngore hoy maka lenki nga ngokkan na kata kane lemu nga nagabo himbe ga wi maka antarno baka te qur'ana wa aswa konni ken sabura no ara lemu kana awa holokoni kebirenga ango kulle mu be bakanga o kwana kungar jagana o yana kungar jagana yere ato kwana kungar jagana seso wolle me bakiya aku hillani konti maga arnya kamo walma hoyim maga nka lemu kunda gabo kebirenga anto baka seso wolle me bakiya ku hilli sabuda Allah da kangarin katanda de kangarin katanda
hinu tammi bi hay konnanda tanga manya antarnu arjanna wakata tawadi ina ki ma koni na bangandi tikite nda du baganyana hinga bene lemu hilli sigi go himbe maga ina kem bugundi mogodi surungo kan ina kem mogodi lemme ngabe go himbe maga ina kem bugundi mogodi mogobe gantali sirunda bizat wugi nyoro halle sine mogobe ko nan dukati de lidna ga tawde ke mogobani ya harlengi anda wala Allah ga ma ku sharia no tammi ari tori mogondi ada marma kon tasorna badama ku ga tori mogondi ama changer sero sere gara lemmem awa asare en kaba na heriya na hobu lemmenga ko in kannenya sabuda himbe ga imma amari ngime wal man korin deni lengi ken kannenya sabuda an go gongonde no gonde lemmen sahan sabuda man sahan sabuda o maken kori na kori nya kori wa ken kori kan ko har lengi alamaram me besu ya ngai kame sere wono lemme ngabe ngama aw khairin da besu di besu ya ngai kame sere wono lembane lemu hilwa ma aw tambe da besu di aw qurain kama ngai nda suru ngalla kileti kenga de ina ngalla kileti mo bana ke ay asuni iblis aklinyi asuni ka ira ngile alla ga de sere ma ho wonya aya na to kon anga tan islamiga anga tinni korindinyi alla tanda an kundo lemuku alla na ngaso wata sere su bungo tanada sine baka anda wari sere nyugo da goren kita na nya millionaire nga angi ngul atu anga hawatu anga matu amma sarna guri bana to ikara anga to anda sere nyugo kahana wari anyi khairin su di kota nyugo angi mi andu na tanai lingi har bandama kulle ngaben kitenya na kenya wa mire mo ire kitambala ko yana no Allah ga rahimbi ko ikana ko mun tagana yani taga yani warjana lemme mo sare ne hari biran kasebi ago sakari an taktene yummanci honde taktene kelle me warnya millionnaire nga agabe lemme go sare ne sewunta munu ayumanci nga aga lungo mo be aworni kori magana sadaka ngri agabe kibira sahabe ga yinga aro lenga basara inda me kitana aha kini setane lemme ke saha aro na hotana ka hay sisa inda me kitana aha kini setane nga korim bige woni wona kem bugari mutlaqan kenta gebe diga mo ta kena kon dim ma lengiya na heriya lemu na ma gabo an tageme mutlaqan ko yim ma na heriya lemu na ma gabo himbe ga yim ma an tarno suro an tageme mutlaqan bismillah ولا تقربوا adqamagatin do الفواحش awa golli buru qorunga de kamagatin diya kinyan kampang genya da maganye koy jene ma wahara abe ga bange gilli golli buru qorunga ado kebe ga gundo iya magatin dayime ang matin da nganya na ba aha kebe an ga gollu be go nyana sellanga ingare ngenga ne komi hayye koy jene koy dolominne komi riba yigaye komi nan kenu serunga magan sehende gari kutu ye magatin diya yime
himbe ni go nyana te sondo benga du ko entago kaba dungago dundorago hasidago nannego komunga ni kuyempungida maga tintai jangwananya bismillah ولا تقتلوا النفس lal awan gamundi anna gatandi kama nyonkin kari التي nyonkin be حرم alla الله gara haramundi nalla horoman kine na wara gallen no gondi إلا بالحق magantati tongunga de atongundi maniya ara sere kari aro himbe go kalla meda kutina karame ya kenna tongunga ayre tegi biton siki kinai amadungi alla tona kari kenna tongunga ajene muhsini nyani asabati ti sabati mogonu kuya kebira na gidun wara wala kenna tongunga illa bil haqq atongunga he kusiki ga he angana sere kari anda golle dabari himbe burengani de Allah tiga nasere kanala ligati junubunga aworno yimbendi aw yangan qatenadi aw dumenadi bada bada bismillah zalikum awadan ko konin duani Allah da gawasi ti ko konin doya awasi nan kunga awan hakere sere ganda simmeti hakerenga anta hillaka penyana hakarante yime anta ya langreme amma dan pawra tambe be nyanga hakarante yime antire men kalli ti koriwiya walme wo kanna kori hakar lo am kampanyen hakarante yime o gara jukube ko tanna maga wa asilla manya maga bite manya hore yime ta kunyala yime hakarante yime hore maga islam anta kunyana sir kallon ko mo de hakarante tanyana na siren kai na ni atumbe hakarante tanyana kebira an hakare gantanga Allah ha garan pakrendi ma ku dabare hakre logon golle ngene kuya ona lagaran bini me bugadi bismillah ولا تقربوا kebirenga akaragandi kamagatin to مال yatibin اليتيم na burenga de إلا maganta بالتي tinto mogombe hiya ken tinto mo ahsanu. kinya gan suronta dina kinya balagunga kebiren karaken dabari ati ban ko ni magatin to king al fawahisha tinto mo serenta kenga ken subureni yatibin na wure magatin tai magatin to mo be kinga wasurondinde nan kinyei na gomi nan kinyei na kugundi kibti basiya kinya dabari king wajib nan kama bismillah حتى bila يبلغ bege yatimin ndaki أشده isembe kotenga abaligawo bila ken kiten koni tanna kinai angana kinai ana sidanum bugundai ala kum gonin kunan dangi yatimin na wure a haram tenni gilli adamar ma gonga jopi haram tenni tagebe bada sere kalli ara ken koni gilli adamare mum billi wakati gira me kare gilli ken pakati kembe hinjo pantenga anta gembe ene hodi kutammi asu jope do adamar ma gon batte har ban ma burun qadi bismillah وأوفوا الكيل kebirenga yamarun kan kankai qarami juntim mandi والميزان wa aful kayla qara kenjendi yo kentim mandi والميزان armi juntim mandi والقسط illa dira ko ngade anta surna hen kale adamar mawu asisin tengo mani kobendo gagande harago ndendo ligande adamar mawu duna ajongi ndengo kenga kebirenga anta surna halle moga kentendiya yokinga mijunga litringa metringa anta surna halle kebirenga o anta surna himbe halle la budda ma Allah gari kallen ko ni kenda kebirenga ken atimmandi anga tigeni kilo nyai ana kilo nyani ken metri nyai ana metri nyani ken yari nyai ken litri nyai anga da himbe ko na goren ko ni ana ni ken kenga anga khawna katandu yawo anga baka magawo wajibi nyeni aga ko nan di keni kai ana kenye aro ya mar kenga kebirenga kenyam balagunga salama wanda sorno tikenga badan angara ken to gono arjanna ndarno kenjen dana mangara kenjen den timmandia bismillah لا نكلفنا Allah ti ondan yengu kellefin hoya إلا ma وسعها ganta ka tu dangen yade angaro himbi
an khataw kenchen dendi anda futa ay allah kentu ata antaro kenga kenchen den ko ten anga walle sisa ango sukaron kilon kenchene anyime naro manandi ken no ko bana kadanga walli anga na sawni mijun kama anga nyina hunne ma logay honne anyime kana teste mo sirnanya ke sabra ara ko nan saw ken kama aha alla mata na ho nyangaranta himbede anga watu himbede tilimun dagunga kinya dabari aganda ken futa honne ma gabay honne alla watu amma wuta kana ma ay honta kendi aw han kanjene metron tammi anga sagay kharikem batibane anga hunni wa kamma wal ma hunni wa kuma fi muski anga ma wuta kana ma kana nya wondi kenna tarjihul mizan fi ghayrum wa khiluna tarjihul mizan kem dibasiya mi jun jitande dibasiya mama wuta kana ma de ngana wuta kana ma kebirenga allo gongo den no gondi annahu yomuti sukaram moto itangara kilwani ida kenya saka yegara kenje ndani tanna te do kilonu kabiane wal matana to segwani wo kebira angene kenja ko yang kanjina tangara ge ke bas ngira nya matime ange mi tanda nya matime don ana nya matime ya ange de ken ko sorum ma ken dura aya morni na kudu sorum ma pasange na yanda time amatime ati mambalago biran banga wakata kenta digandi nanda anna akutu soruma an wajibi ni anne kalliya timandi an wa kalliya ga mundu mo anna mundu kundu gidanga na toni nyawta kamane ma sugo kundu a sehengari kenta digandi nanda bada an ne yoke mu na ya matime kebrenga angin kana na gaga sorunga na kenje na timambale gini sorunga kedde ken nanda an koni ga bogo koni tangar no mana nyedi a wajibi nan kam ma anna besu kliya timandi mata ngara na tanga botonga kana de gira botongo du wudun na atiya ati mande koni kibira ngana ga na wudun na atro kamwili kenan ayime angina wutu kemo godi ange makanje ngan koni gira botongo di bogo na kenji ya nanti kilo ni kameyai anna timandi na bire nyuno anga wa ni hono tangara en kama ngande ngoni bire nyuno anga ni boto tangara ga bane tangara ga hilu anga de ngoni anga ken saga ndiwa maken ta mo ken kapapilo nga anta kapai nan dango kilo zu hunne honne parce que ke boto nya tangara ga kilo hilaye anda ken yana do kema wajiban kama na kenya mo gobede a wajiban kama kana nganda nya matimi anda kilo timani بسم الله وإذا قلتم إلا عند الدجامغا كيتندي مثلا دي ألم بندي كبير قاتلهم ده سيان قاتلهم دعوني مني كراتونكو أنا تنتي تونكو ده أنا تنتي سكانيا تونما ده ولو كان أنغو دجامون هم بيدا والما هم بيه كم هراغندانيا أمارن تندوني أنغو دجامون هم بيه كم akonturunga mango diga munada afaberinga sigi anya tunga gilli duna ga taw adamare mu yamar ndengo hitung gonne ama burute nan de anguna garen goni ay donc tumu adamare ma onda sorno tempalle angatin ti idha qultum angatin ti sigi anya tunga بسم الله وأوفوا أغانتم مني بعهد الله الله دونغا ذلكم أجكو بهايجي وصاكم الله تعالى رغوسي تكويا لعلكم أوسينا كنا تذكرون أغانا واجي جعل سرين كوي
e ona kenjendi hon timmandi nan kahu imo kelle fundi mo garo himbe o wanda se ona tonko Allah sirene de e kenjendi o imana yana o do mena gaire o imana garen kutu mena ide Allah gari takiro kendi no wara mo sirenga Allah sirene de bismillah وأن هذا كبرنا بالفتح على تقدير اللام والكسر سنافا ادو كي وسهو صراطي كيان نجي الله كلنا مستقيما عقل مندني فاتبعوه كبرنا خركيا باتودي اتوكدو كله باتي ولا تتبعوا السبل لا سيرين كما كل غبم باتو فتفرق إن قصك سانق سانق تانكونا عن سبيله بك الله كلما ذلكم adi kube haige وصاكم Allah da ga wasi bi tukuya لعلكم awsinan kunga tattaqun ala kanu Allah angaram gotuna kutono bane ya marhinu gudabari kabahinu kutono Allah kan murni ke ari na qoroti la'allakum tattaqun bala kiletlemun de yani Allah gati ona himbe nu nya kun ko honde me kenya to ona kiletlemun de kebrenga killi nyengendo atona kun to kono kebrenga khangare munasaba ngairi attaqwa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود اتي كودي الله صلى الله عليه وسلم على خيري اودا ايوه اتي كين الله كلينا كم بالي على خير مسانون غبن كتو اتايندي na kiri misanun gaben kutu anogendi ati ku kiri kuru bi hay tayendo nogendi ko ati kuni ayo Allah gato dangani ti umma killim misanu be batu kum pay kuni watanya ko killude killi bano rakenga shaytan ni gono aw ko mun killi kataro yenga ako sagara aya ke khara kibi Allah faring roto killi be kama ayane killi bangante killi qurante killi tlemunte awrunda kiyen sumbana ho honta tunnai anta tunnu sirosi maganda sire halakinte Allah sallallahu alaihi wasallam awo sahabanu karamundini ti hohosu agwena sabu yana famu yin tintondikati sondomenga hatta takhtitul khitat harna qiren kutida Allah gadi qatokido Allah killenga ana kille misanun gabu kutokono sonu ngontara ti dere delle na dere delle khara kun tokono ama suro mani halle ma imira qiren kutu ke qire kin Allah killenga ara qiren gaben kutu yere na gaben kutu yere o kebe hake ndanandi kini kille khore ke misalin kubi hay tayni aron no gende kuni kille misanu ke misalin ne sawana qur'ana hay kanyo misalin anda hon koni awa misalin konnan anda hon koni awa misalin konnan kebiyama dinan to awon na sigi ti misalin koni ne lakandi ma misali nye sirunda ina wariti qirenga anwa dabar muradu ngene dinan go famini mo be rata manjenya ti kitenga aranya ti yagenga aranya ti yonkolanga aranya ti gijiminga Allah faari sahaban wata ringi ati iringe ki no lagara kota antinda de aw ko mike ara koro ne ya daga sedi aro duron nanke kero ke naga antinda de to duna wucenga nani ki ke sunyadi on keri na to duna to ga duna kiani duna nge ga warni wati be kenda ke sunya aranye na ko tento ke bane wanya zari aliyo
daiman aw misali yakino idam bila basi he dina nyaa gan tasor no misali bi halle misali digande gani anna dabari nti basi ya bismillah ثم atike halle آتينا موسى oda musa ko الكتاب tawreta kitabe mani halle yani nya halle na ga khibar tiki murni aga khibar ti musa kana khibare yani tartib al ikhbari ala zamani yimbe bismillah تماما tawreta ni timman dare ni mandangani على yemu الذي gamma أحسن ko ngara sigi mo on suron ni tawreta yi وتفصيلا tawreta ni bangandin dane لكل o شيء sudangani abatanu ayyumatunu wallahi ho dinani tawreta ka ada bangandi وهدى ati tawreta ni kanneya ورحمة innayni لعلهم awo seni musa qabla dungunga يؤمنون ina tungundi بلقاء ti kamange ربهم. mallim maunga ngai makenya de yahudiya iya mbaranta besuya ki kitabi qore tamaman tafsilan hudan rahmatan bimi halli hay bismillah وهذا ati kengana bunu ke qur'ana ga كتاب kini kitabe qore o kutungan da yang kandi Mubarakun. akhirin gabenni فاتبعوه ya makkan ko karaki kitabe batude kara batude ya ahla makkah awdo kunyi ngai bane hede awro yumaton sui aya nyanga ko tan diga mi nyaw konni nande qarabatu mena batu kam bona batu kamane wa la to diga mun won wala ku kannendi asongena batiyenga al ittiba'u al ittikhazu al ta'atu al ibada otna surati bati qalla gut moda kini kitabe barkan de fattabi'uhu qarabatu awre wona ya kamane anga na qur'ana yang kamaninga na horen jogai na awana gamni awina mbori nga wure na itibau nyani kimu alla da aw ko musurunda taatu alla da aw ko musurunda nga al ibada kinyo alla bani da o ko diga o ko kanu gudi o na surati bati agama faminan suru agama konnan suru anda faminan suru ke fami mo bure sauda ke kon mo bure sauda awa ina ta'atun subugno na ittiba'un subugno ke pasa ken su wen so nganga na bawra ngane ni ana na batu yayi na ni batu yayi be kan tanya na hotana da kini ibadatu ni ken dayna huwa da ma Allah amma Allah wa kirana kunu da ati Allah wa ati rasul bire ñuguna magara ka hay wa ila muri minkum in kuntum tuhibbuna Allah ati fattabi'uni qarimbatu ora kamane wa la ora ka tokki dimba diay ngo ko na sura qarimbatu Allah kan jago mo wala akida ande Allah munda qarige mo wala mun batu Allah wa akhar be kim basiye wuri to na kamane yo kim wurin al ittiba'u kim Allah tanada comme yire mo gobe agati ona qur'ana khana on ittiba'u ngada ngaw kuto kannendi asu ona batu kebira afamu balawu ara kuni mo nga masru ko nyana sawi an honsu bakano honsu ibada nyanta ho da maganta Allah bale ta'an Allah kumunda aho surunda ittiba'un Allah kumunda aho surunda al wilaya Allah kumunda aho surunda da ke kon mo suronni aw hi gabe famu yesrengi ni seren akon wonga ma suro seren ma aw hi subon ni seren ma ke famu mo gure ayalin di Allah fa yel logon ta kuma ayalin di Allah kuma so logon ta kuma
angana fam nasroni Allah faren daron ta on ko enanga o Allah hi qurun daron ta on ko enanga kono gumni so bismillah واتقوا كبرنا قراغ مودو كافرا أمني أو سيران كنا إنا غهنا أن تقولوا ودا كتاب كنا غاي مكانكو نا أن بنيمين كنا غاي كوساور أغام مغارتي إنما أنزل أنما الكتاب كتاب ينقى على جمال طائفتين بالله كما يهود والنصارى من قبلنا أو كانه وإن كنا كبرنا أو كنيا لغافلين عن غندني دراستهم أيوا بكا إقرانينا كبرنا أخندر كم كنا قرد لا غنا الله غنا غرق تومي أنا تي أيوا أكون كون كتاب دو أو ما ده يهود دو النصارى كن كوني أو كون تكون كننتو كبرنا كن دعا من كتير مكان كود سيندا ما ده بسم الله أو تقولوا أدو قري أو كتاب باي هارم باي مكان كو أغام مغارتي قري لو أننا أغني أكون أنزل الكتاب إغنى كتاب ينقندني كتوكو عربونيا ونيانا وغانداندا دينا يهود دو نصارى وقد جاءكم كبرنا بينة وجان كتودي دلم بايغاري أغايا من ربكم إلا كمانا وهدى كاندا بايغاري ورحمة إنا بايغاري كبرنا كسنو كوي قرآن كسنو كوي الله فاري لا سهنتانو غاري أغاورغين داغم باي أغاكالان باي aga kannenya ni aga yugwani ya sayen daga magade bismillah ومن القران قري علي بيسو قاني ما تورات انجيل كون قري ببني اسرائيل كبلا يومتون كوتي ديغامن تام magade haranga arabu ya allah tida qur'ana kikini allah farenga ila haqiqata besu ko mandenga besu بسم الله فمن ادي يمبي من أظلم adi yemmen tatu yangundinta ممن dina yemmenga كذب agara garen kudu na بآيات sawallai الله وصدف adu akamanga balli عنها baka Allah yanu magandini سنجزي الذين wajibi ko yemmun tugana iga ballini bako ayanu magandini yangan kada yam pogurenga بما ti hon sabunga iganya igo kemballini هل ينظرون garanku tanu kunta ho tangini إلا أن maga antakun تأتيهم malikan الملائكة nalli nyunkinu liga أو يأتي ربك ma Allah yangan katayin ya mariyin nallika ina kusa gari ka أو يأتي بعض آيات man ربك kaman yangan katayin taguman tun yugonu nalli kan la gara kotan taguman tun yugonu يوم ati kota be يأتي بعض la gara آيات kotan ربك taguman tun yugonu ngandari لا ينفع نفسا ken kotan ko ni إيمانها kan dangi nyonki tongunden ta na hana لم تكن ay nyonki gamanya aga tongundi ken kotan kanene أو كسبت خيرا ma tongundi yimme khairi nyugo amaya nyana في a إيمانها haigara kenya si sai tongundendi kebira kiyem awa tagmanje ke halle ken qairin tan hana de قل kebira ken kangai ken woni maniya kiyem buguye e ken kenandi kenya tubul la kan soko kiyen na bu ken kenandi aw tubul la kan soko ay tubu aw komende daiman an ngarnta kondi Allah ra kenya kado kore na kinan an ngani kahiringa an ngana tubi awalli gana an ngani islaminga an ngani kutana nga an ngana tubi daiman Allah wan tubi gana nga hayga da hotana ko sernan kanu gengure de tikata la gara kotan tagman chen yugo wono kinga ndari akinda ko ni kunwa tikenga nanya na to serebe maya islamiya an islama on tagari de andanya ni islamiya ko sirebe an ga maya nyana an ga ndanya tar bana so non nakari ko burebe an ga nyana an ga Allah tango tubi ni tubun dargi nakari gebidan katage imbe ga islamiya nya islamiya de yalla wina ko moni so ba konato sereso golli burebe an ga wanya na an gato Allah kutibi an ga wanya na an gato ko katam laga kara ko ni kinyan kinanga Allah wandu ndege ne ngeo kame sine kitana ngo kongo nga yelle ko mani so waki ngo bagari khanga nga antatu de kebile nga
ampai tubi birang ko siren su an se ko nyaari ko buren so hanna to kiyenga na budo kangena na to ko sire bi amma jopa anye inta na ko bure bi amma wara haranga na wara tan na Allah farinyan kibrenga ti Allah godo himbe yire ti ken kiyen nam budi kangena e lara ko tan tag man jumuno tag man jaqoro barakatu hama tam kiyen nam budo kangena ken na yuri a ken ko ne kalle dura mabbe